Ma obi akwa baba obi for GHTV the name still remain obofo ba akopɛ ene da foforo rade de amaya ketrema da bodwima emoje di afurusane na se ye de aseda ebema awurade aseda na ye de amawurade na me ka church program where sponsored by awurade bejewa mana ye herbal clinic awurade bejewa mana ye de ya de bie how bia me de ameka che wan se ko hu edakumi na bibia to betwa edakumi wa duro bi ye frɛ no operation efuro ne so se den wonom ya na start etwe makono me de ekone koje wo de na so operation no kone koje wo de flash out en kwasase ne wo ye funu mi nyina atugo. God bless you. Apostle prophet nyankaja na wo menche na topics e be discuss ne ensem bebre ene ma bi bo ba Christian Council for aka omo ho ene ye be kasa afa ho enna His Excellency the President of Ghana so asake Adwoa Safo Honorable Adwoa Safo afri ne ministerial appointment also ye be kasa afa ho ye nua ba Tracy Boakye ono so aware buhehe buhaha ex-boyfriend of Vivian Jail enna they say omaka bom ye bi say Tracy Boakye na oye Vivian Jail de ne godmother enti me godmother na se BBC esima na se ye boy in question no ex the boyfriend of Vivian Jail and house ebedi hu nkomo na me bisa se papa no na ye ka no papa no one Frankie ana house ebe kasa fa be die hia me pa na ntimi ma prophet nyankaja bae no topic bia ono ankasa hama ho on the Christian Council speak now Christian Council speak prophet mo akwa ba obi for Jesus muna meje so na pome Christ adaroma ana empire bo enya etias chetifwe If I can always say, Sucha, on a way to Chile Bentre. Yes. Almost OB4GH. Yes. Dr. Mensa and Samen TV for you now. Yes. At you for Anna Mia Francis, our war, Germany. Yeah. Another UK. Or Temen Catcher, Matin Catcher. Yes. And on the wiki, I couldn't be able to maintain. Yes. Because if you ask the young room run by. Yes. In the attending cancer, hands one who's a BB under the Yet Chama will be an answer for me. Yet Chama we can name it off back up. Yet Chama will be an essay a bonnet toto near so for Christian Council. My mother Casa. Say Agrada. They say so for beer or be in the program now as no so for phone about this time me so for beer or be Agrada program na no automatically obaya you be home of your position because Agrada niema o ye no enso Kristo somnani enso nyame ani ofo de na aka fa ho edin ka me da wase na juma bia ni pa wudie bia no yes Bible say we ye na ayana me ka Christian Council asema anye se bia metawo mo enso mu den subampa bia di ama afoforo nso fa so yes Ewom so Agrada de o ye bi o wa o kasa bi aya na nye na Christian Council fo nso nya o madwuma ye nti ana me na koduru saa adentia de ntia me ka se nya ne sei tie Agrada ye nya me ba o so be deny the fact mo Agrada ye nya me ba tama no okom no prophet me so me ka se Agrada rade de be ka no ntia rade de nsa kan tie ero be na fe no ye tie ko tie o when you good leader me antete no yes ana oman no kwa so ye ntete no anu di oman we obi aye de ope um no ye de ope um obi anya de ope o tie obi anya de opa anka so fo obi antimi amfa blog anso obi o na so dem tie o or the cement yes eso ababesia e wa so dem yes tie ni ye Ghana obi timi boni won the jadi ko to social media ye obi apen o ye yes and ye obi na fia kwapin polo kra de a o expose no kakra na Chris the law ni delay ma me ka se minjro se kwapin polo dia okay ko obi dia ka won bi bo obi din ka won metio pa enu di dia e kan se Agrada unu se Ghana fo e bo Ghana don komi so ko jina ntom no kuta 2 cities go to me to yes min kasansa Agrada yantaka no tie ni ye pa hwe oman we yon ye mu nipa na ye wom no ye tie nkrofo bi fa ahudie so na ye jabi ni so omonye ne omope
Adentina kasa. The enjoyment kasa ani say. Agradaa on right. Ghana. So ye bibi. Na say enko yi a emra mum ni. Yes. Na say Ghana Christian Council atena ho. Ama ya so Agradaa so. Anya so for go dey ni say o evangelist. So for go dey ni. Ni do for. Sa so for ne say nkedi nkan che no. E dey no hu for Agradaa ho o say o man evangelist. I think the che no jele no. The Christian Council, the same pastor now ordaining na Agradaa ba out. Ebe catch and so for ni again. O yesa bi supi ni. O deserve to kasa che no. Adentia. Tie ni o. Asante force banchinya e dey na be kire. Yes. Agradaa ni hu ni ho say. Onye nu say ke bonu sa evangelist start no. Anam de hu penti. Utam di ma no. Yes, I am Mr. Nkwa say duru ba bi Agradaa catch and say o so for we fun pa. Wunim say ye money pesu e wo swimming pool na ade me koto swimming pool bo mesu ewie mi esere me odidi na tem and you deserve to cancer answer no kire no he ba me gas me njao Bible se mun kira koda ne kwan ho mfa so na wonyina wona dai akwai mu wonam su enye wunim di gas support no and you odim wo asema wana kire ma ne go do za mu asem no na se sofo na obo no as you take no change verse me can be you the Christian Council wa asema nka wa se ono no meta that's the point say wo say nipa no onu ho onye nu na wo ordaining no that's the point na say wo ko no so wo yafunu enti Agradaa atwa bo kura wo deserve o deserve so di na tem me can no problem here so o pa previous ye go yin hwe wow me can se ma check na for ya hwe me say Agradaa on oye brain suma na dwene mo tu me support ni ni o ni Kristo na wanya no o bring me change na dwene wo nobody na Kristo papa no wanya na ha no Ghana obi e Kristo ni tibi kan to je Kristo papa Kristo ye ni papa ni fake yes Kristo ba ko pe meet you uje ni ye e do condemn so obi e Kristo wanya no ye fake da bi o say Yesu nyame anam yes nyame anam na Yesu na no bi na Agradaa ye na na me da se e ni su ho Yesu Agradaa wo su wo nipa and the Christian Council person about mature person no o yin for won bi ana ana mo no chance that's the point na se ka person che say ka Christian Council fra Agradaa that's the point the issue is Christian Council hunu say ensam na odi ba social media uni fix your this fix your to fix your that fix your that the beer problem we ha no ma hunu say now na de na oye no good image of Christianity animu ase enti now no omo de omo nka se omo asore na asore omo gu na so omo omo se safu bia we recognize under Christian Council don't enter into that church who rema who pie ba you are fired me pacho tienye me say omo che no say nkomo tenase Agradaa nye ne obaye so ade oyo so sisan ya o start ye no anya ne yes and you be na ba ya apadi omo si da bi omo mpe me say now to know sense ma wakaka na no ode na and some no tie o ye nim si ye ka ebegu akristo fu anu ase yes ada na no maka so u tie no tie di ya Agradaa no mistake bia o wo tibe ye blebba wasu mo so na dimo ye nye wo unu nyansa di na dimo na wo ye na ta sorry time what open the Christianity tio mi udo mi pacho de mi ka mun tedi e ba mesra sofo ye nko ti Agradaa asema okay wo obomba ototo ye no na ewia ye hunu ba bi ofiri ba ye nti Agradaa asem no and Kristo adwuma na masi kwa so se be ye no sie hayi Kristo adwuma no ame evangelist mama parts mapami hu achi se me ye wurade adwuma no upa fa utumi tumi awowo tumi awowo wiase tumi awowo Kristo mu untimi fa enye sa Kristo no a masime bose masom no no untimi fa frustrate me ema me nsan free Kristo achi da and even as and me only pants me hura me wasase we so that's the point nipa untimi hura me wasase we so me na me pe ana me sema fa Kristo ebusia Mustafa Queen Miriam na tv hey oso no pe no oso afa Kristo enti obi antimi winu na no no game ne me yake
me ni Agradaa ya adwintio die ntina na ya adwene ye ntiam ni ya adwene se wonyenye Kristo wo fa Kristo no wo wi aban na chi ena wo hunu se Kristo tumi woni mu anu wose wonya Kristo yes enu ti me ndauto de wonya no tie ni yo ni tie Bible so di boy ni ndani fi na kwa no be fa Kristo a ye mu ni fo that's the point yes and the quality and say nke Christian council ya ni say nipa no akobo no say apostle no say evangelist no ye tackle no so right ben na wo ye didi nipa no ye nye hunu ba bi o free ba won ko Christian won go ba bia asori onye bibia ni be de ko de ni ka man e bo na so say evangelist because what I know is obey so for na do quantity yem e do quantity yem am ye kirew ansana ye jawo hunu ba bia o fa di wo mo na do quantity yem no ye hu su a wo mu ba bia nyam dwuma num e die wo ye evangelist a ye hu ze we evangelist uye odifo ye unze we odifo uye teacher ye unze uye teacher o ti ase won na bia no nipa na nhye na ene wotinya opra unse wotinya ye evangelist aduma no ena kra o shankom nyina yes na se o si o be pedena sharia mo se mo mankwai se so bi ngo me omuni ni ye yo mo ye sa omuni ni ye me can be pain Agradaa didn't say we me chiri no but you're right so Christian council per se Agradaa ni wo bibi ge ni ne kan enya ne ko se ko makanda da as your friend until now na say o no o say o mo nya de na nka wasa also de na Christian council nya bi the Christian council nya ne say ye be fra Agradaa na tenase ni me na hunu say do no kwan so no na ba tonto ne bo ni enchire no so na so o si adwuma enu na say Ghana Christian council say ye yes we ogodia no in America yes Agradaa wonye me tie me nya esubi o me mu am yenipa tie ni ye nyem me nyina na pepepe oni pemo yes o biara won so no one can perfect Bible say mu dia onya bone da no to go mo ba no na to ye obia nto obia timi nto because bone woni pa ho na se e wo se bone woni pa ho Christianity so rules and regulations the regulations na wo ho no Agradaa woni so ananimal reference no asobo bishop akese no ha uni ami no ntia na obi ebetre social media edidi ai Pentecost panyini okoritai apostle wonyina o ti say Christian council kasai obia ama say den say omudi ane ne say apostle wonyina ye legend oye legal from Christianity ana ni yen ne na council bi abete social media eti nanka asema prophet nyanka je person kan say enka by this time no e wose ka manka say da matwe na ye hu na wo gumpenifo ni nyina ni mase awie afa na mani abrese afa di Agradaa nya na adwuma no nto ba bia nanka wose ka motakafiri man takamfiri because stop panyini a okuta munyama the nation Ghana because the whole church ni nyina ye panyini bakwa we look up to no small boy David menka kwasiampanyi da David kwasiampanyi ni we e kaseti ya no man this a Christian council address this issue ba Agradaa de mani abre de letter de aba se Ghana no ya mamre nya twomsu ye chi akese ayententan echi nketoa na e ya se ma me nya atwom niema na Christianity no enye yie se hene Ghana yentimi nye Christian country ya to na ye se ne Buddhism o se de ne be yo ne aye because omanya a Christian dominated country ura so dem kwa the Bible to na ayira we twini yonkudi asofofo mienu timi siase ye o beef. This is the nation you are looking for. Omanya ye say a peaceful nation ye ka no enka o my Ghana de enka odo fon kura to abeko beba na nka abefa the way si ye nya twem o Christosum no ano de dodo ave ozo atimanse Matias ye baby a me nti wase kakra ya Agradaa saga no kakra because say no niam Agradaa ye no enkofo be demonstration omo ye say face Agradaa de enti om ka face Agradaa nse eniam bu wa yen bebre na ngomu hu say Agradaa was of FIFA sa procedures ni nyina de sisa ba Agradaa nse sign
and still what be wreck Christosum no so say be wura mu no kwa de afa kwa de nsem na no kan wo konfosum and na kwa we de a dose sene ni nyina to the sense otimi ka oba yi wo sofo wo secret wo mo we wo sa to ase wo betanisi the image of Christianity Adam din kan sa agrada wo su endize odnem kwamboni bi so ye obi ade a enya emra ni yes and me support Ghana law me respect Ghana law tieni ye me ti opa yem fa mra no ani ni yes but my intention for who so I want it right yes me what the guys say and the entire show na me say all before GH and flip down na your panels me no back so we tire ye free ho adwenkyere no nyansa ni back for tire o no so baba be tire na adwene o bia be tire na adwene because ye pese o man no peace bam and ye ho ha na ye te se enu aba so no his only chick Tracy Boakye waware ebinim say waware ne godmother the boyfriend which is Vivian Gel the ex-boyfriend and on na kwa ware wrong and say na kwa so an yo me da see as your godmother the ex-boyfriend na on na jaye na kwa ware no say ke bia so for me no wo hoyi na oba bia wo ne ne san wo ne jaye na me obehu se ma ware na how do you feel me da see oh say Bible can be a besi. yes as all tia tia Bible she be do be ni you on one ma the obeka say ne godmother no na no na ka but be kuta no go nobody every nsem ujeni ye me hu ni say ene wiase nipa e wo wiase ye ni brade eninti enye me nwanwa say ne godmother ne ex boyfriend wa fa no ebi mpa onya de one ne timpo ne ya ko beje oh yes because baby boba say even a fierce was nigga which OB4 GSTV said I need 100% evidence into ya na ade any evidence or yempese beka a fierce was nigga kra so ne the same guy no kra no we don't have 100% evidence into ne eka from allegation say boy no kra no allege say on a fierce was nigga kra so twempanada oh no send there ono of no was what we do there nobody can stop him ozo bi ntimi nsino na kwan enti enu no me there say no can say woni adanse ni me say na kwa afia de ne so enti ene na me pese etie asem a Tracy kan ye efa yebusa say papa no ne boy Frankie ana because boy no we wanya papa so for so no we actor Samuel Ofori edeni twesi ni bebre ono na ho ono afia wale no ana Tracy awari say ye hwe ejapade a Tracy ya obegina social media ka na papa no na ye mame papa no de ho kwa sika Tracy anum ja e wo TV so me professor nyankeja yes or see as former president one can say ex-president ma kan mate e wo TV say live say or see papa no ye kan no abaku santana no interview no Isenga na gubo na sound perform. Yes. Abeg UTV. Yes. Omu ko ni house. Yes. E ko bi san say. And was ex. O si mine no. A obo ni din no. One na nante pen. Epie no nkofo so na si. One ni mi na si ye. Oboa no. Na no to edin sika mi. Ye de ni. Medium wa evidence. Mapo United television. Because nationwide. And just what me can. You so ye biaba. And I may make say, or say papa no. Now no be ye twa papa no beba. We dey nya papa no ne buy. We dey boy no because Frankie dey oye nyina age mate. Oye onye papa. And ye busa say ejapade na waye bebre na no say papa no. Frankie na ye ma no ana say e ono ana ye. Na mumientie Tracy aha na Frankie behu ne tena bia o waware nu whether obetene ma na say on trem because ye say asem a obeka no that be no and how hand you Tracy emeki alsoTracy be at the time Zion Fellas interview no mumienti asema Tracy kan mumienti me sera mo de mumienti oba wie so na ma wo woti kona ko I don't want any relation me man start oba wie so na ma
Mema no aba mention. Oba we so na ma wo ti konako. I don't want any relationship. Chop and go. The me true no. Me call do na oba. Enya wo na oba be bo me suje. Enti madam, unye schedule baby a. No wa pebe ma of your class. No wa na ro. No wa wo na ti ko. Oba using how you want because me na my friend. Want me I go. I'm a friend. Fresh as nigga didn't be no. And no necessary. Utiao kana Bahamaroko. No, Pamo. Like mother, like daughter, you know. Stress free. If I want to change, stress free. Like mother, like daughter. Tracy. I put to am de ma me nua ba no me power sempa. Nye se bia me go anima se. There was some choice of words bia immatured. Sofo wuti asema Tracy kai wase wono de wanya ni sika wie enti woko frɛ wa na aba we no wo tuako eni ebusia se me was sympathy mami nua boy no because Frankie yen nyina we were in the film industry Frankie we yen nia enti ebusia se Frankie they say na ne role in Tracy life anything mamini ganta green free na mente ho hwɛ bema on pebre na on pa brabo okowale oba wanyen sika wie obadane akwa wow obadane akwa totally because also ofrɛ no obawi wia no apamo it is the probability say or we Frankie wia obepamo no because enya Frankie na worry Tracy no that's it nje wayen kamla or the media say tieni yo onu say can't say Tracy marry Frankie Enya Frankie marry Tracy. No. Tieni yo. Also na so me ye program bi wa ha share. Obabi. Yes. E wo sika. No ware bema. Bema no wa hoto. O ka say ye za program. Ya me no ye bibia Mr. D. Yes. Oba no me nya oba no we skapa. Yes. No ye nurse ni. Na me no anante kakra nsana. Ni wonso ye good dia. A condition mo to no fama mai. Me wonso ye good dia. Na need that form. Yes. Na the one we see expecting him say and keep you very high no. Na ntisa because me no nanti anche. Enti me doubt to say. Say ko basi ko ware na e bi obaby. Yes. But actually me who say say na ntisa no. Na me hu oba ware no. Yes. Uje ni e. Bari ma onim ni su ani ni dignity ana onim ni nipa wo ye no. Omo ban fasika ento no. Bema onim ni su ni dignity ene ni su ne ban se oje ne hu di no omo ban fasika ento no matter who you are you have to be the authority. Yes, because man is the authority. Bible you can say man yanka woman you can man and you have to be the authority. Yes. Yes, Christo bo wiase e obo nipa no o ka say me bo nipa se me seso. Yes. Enti se wo ye barima wo ye Christo seso. Now the when you know ni onyame dibia odema wo no e dane to fom a we are useless. I'm telling you the fact. So we are useless. The bad thing say bitie upon bibia mi nisika me mo ban for ni nisika and obo aba brana me nko ye interest oba mo ye bob oba use say boy because oba nisika no e krokro do hu ni say we no aware we no on treating is Tracy Boakye asem. Yes. On Tracy Boakye yo obi a owo determination so the yard. Yes, akokoduro. Me like it the oye no. But niema oya enye ni se onya na fusem. Adamfo me nkodi o. Ne sa obati cry. Because your uncofo bi o mu di na chi a me I can boldly tell Tracy say me nua ba me pewasem papa. Me pewasem to the extent say ye wonamfo a menim namfo mu di wachi ni nyina menim almost 80%. Okay. Di wachi because of osikenti. Me nka se 1% per 10% kwa nuru. 1% pe di wachi because of do. Opa can one day chi omtrans ka se ne de my brook to the sense ne maybe BISC. Ne hwe namfo no so mbeba nchen bi wa. Be very careful. Be very careful because ye can food do afro no. Ye can food chacha. Yes. Apostle. Last word and answer bi o na ye mfa Adjusafo as you no mean you. Honorable Adjusafo His Excellency the letter baba be boss say ya frena say omra disciplinary committee na omone ne ntena say e die enti na omma parliament ya frena
wama me da say omokotena so minister ba akuzu so MP ba akuzu free eyo no I fancy parliament was say ensem na mo kan say bi and turn adwin because yeah 11 no omutumi ko two plane chata private plane kowe adwo asafo awo abrochire de ne bae yo ma obaba ba votu enti now o man ade enti ne kowe hwe no no and they say president letter ba say wayi ne free MP ministerial appointment no wayi ne di yo ya don't say what do you be for so na do ni see so another wahala where mama who say MPP party omo nyine Ghana ho do that ni see so or no ma tieni nyina ma hwede nyina o TV no pai hwe mama ga asem kire BTO ewie se ewe on yesi bie ni kom yen gaze bie ni nam yes na MPP bo hu zo de bie no ene nam enam e wo man no mo hwede nyafu oh ewie so de wo ye bia obetua ho ga no wo yes ese atemu yen sakara osasi so anza na ewu do bia be bia obenya ketua yes nti adwa asafo wo be gine so yen to aba ma wo ane ya to aba ma wo sa ja na woni kunu na woni ma o ma aben gina wo mana ngan to jai because we do we oh ye leaders na hunzi ye minga say short thinkers ye short thinkers se ne o kan ya dwene wo pom domu di omubodo nom si ya ne ejentene awuriwuri njo obu ya kro ye mbrim omu di edi agoro o ti ase Ghana politicians nyina ese aba na Ghana constitution ese guno da bi ye bi free kasa wose ye system ese system okay we da se ngunu dia na se ese system dia na so man no o se ese system up favor ministers ni MPs ni kwa o ti ase ha na se wose ye system ni ma bi free ye system ni ma bi free bebre so ye MP na minimum MPs ni bia omo ti agboche eye business ho so ye MP Ghana minimum MP o ti agboche o be 1 year and 6 months no aba o ma no ba ko na se ye tua na ka na MP no di no he o di ase aye na mi hunu di ha o mo nti uzuzu se de na excellence ye na ku board wa check ra we wa check ase nko en dada wa check ono angasa no on se akola ejani na no tremwa afa na tunyina yo e bena bu me dia se o akola radi yanko agreja ni nai no otinema no nya tremwa ni tunyina ye tantan didi enti deze wa ono angasa no ni me nya tantan na ona memu me genu gena che o ame go nya sidio se bena no de wa say ni no be prepare ona memu asa nka sabe wa change ni ma bi wo da bia me kasa se mincho me kasa se mo se his excellence na adodankwa Akufo-Addo one ne the first president wa ba Ghana ne manifesto first president bia wa ba wiase bia wa Ghana na his excellence na Akufo-Addo ne manifesto first no bia emu destiny president bia but ono susu ni president a ba Ghana the nation Ghana is very very disappointed kabia by now ke ka say to aba one share ka his excellency nke be to atian because MPP general secretary you find saying oh ni din aba manim say Jombuadu on na general secretary for MPP omokoto yetutia no e kire se mpanifo no ameka se menjo me kan na me MPP ni me wo membership card ni bia since 1992 ni hu say ye to aba ebesi na me to aba ma NDC da but because of MPP subinti me giant politicians that did yes ade dem gansa na Akufo-Addo 2024 at 12 ye ko share okuntansi 2016 ye ko share okuntansi ni o si o ba be bua maniema koye asabe na make so for man la ne kabela ne ga bosu maka o me see ni de na efe ni sen o si o the free SHS ebeba o de friend sen
one district, one factory. And the academy, one village, one dam. I can't remember. We no or say to send some way then can 100% Bible school. But you must say a day no man. I can't cry. Dam na yepeno. Kumasi ana one district, one factory. I can't cry. One village, one dam. No be any idea nebo some I or honey. I don't know because you who dam bia o Kumasi ha. Now we say Baumia, honorable Baumia, Vice President, His Excellency. Or see, then a card who here chair. See be ya. Me say sa statement me tia. Mummy enko na enko tie audio bia. Minua okan ya na mse minua o abrochire yo audio bia oyeye no me pese ye tie audio no tie audio na bohunu se Ghana ye mobo aya minua no me pese mebo ni din bibi nti na ye nti asem okan ye Chama easy sasa enie say but now we from Kumasi you say the whole Ghana light out and I say oh a day light out saying see how baby $1 no so drew hey oh David dollar ne pound na to achi cedi no Agradaa junction abobo no de na to ambulance mo de na ni achira udome see how you know oh Tracy manage bi mu say the work and true o man no yaton na I am a fufumpo enyam for mo directives in me too mumponi o dana see the Ghana inflation the galloping inflation eating the rate at which enema bo be si fa kosro no untimi because the more na dollar na kosro ne depreciate cedi no into so we convert a lot of cedi to get $1 imagine say $1 $1 keke 8.05 it was stock exchange black market crowd they are hitting 9 cedis na se wo fa dollar baako na se wonya cedi baako 9 in any net media di esi a o man be ni o man be mu ni ati sa na beba o man ye bubu judges ni attorney for apartment jomo bungalows ADC cathedral Omaya the second man in charge of the economy to make us say obe choose a Ghana card over 1,000 interchange there yeah na wo beti NPP for moto na said the battle is the Lord's no na wo beti asie because the battle we dey me abla obo a umpai bi woni na emu no wu enye easy o before empeni for na my ancestry from papa me buy your apartment here yetimi ne Brent the tia netie ensuo baby abiton nsuo bia $1 $1 yentunsuo bu yentum you can't increase prices of nema like that too you can't bagana dey just another etene omaya utima we about 95% of imports unya export bia by then I was current nenya wode hotels the companies still that's what Ghana they operate in dollar. Your 5-star hotel, 4-star hotel, where you buy award to be a Ghana Lisa hotel, they are charging $4,000. How can you be operating in Ghana and be charging in dollars? It's your basa na wo domicile and I say home currency no, and you want who kuno. True say wisdom is better than knowledge because knowledge is to know. And then wisdom is to be wise. That is why our doctors know. They know, but they are not wise. The doctor need to be no cigarette. Abro needs to be affecting the kidney. Because it's not wise. There are people no Jimmy no Dawson. Go before. They say, "Okasa woka Bruniti hawani ni." Better than Brunia J say lawyer for the judges for Bangalo se wa Ghana ni man penny to me Juregu as what the Biano AC National Cathedral. Bruni Okasim when you need that. Bruni bien one more budget say my vice president say obechu so a Ghana card over 1,000 interchanges. The 1,000 interchanges no when him traffic a bit easy. Me say Opa ochina biko kuruma ananaji ko chop program na me ye video na me bisa me catch Bruni bi onyi ni obeka say what the fuck are you telling me and I don't believe that onyi ni that onyi ni
Say wo man a wo ni sika na wo koji facility wa bruchire no. What charter flight na de nam. And the British airline no omo making over 800,000 euros from you. Abra we a third class country. Who could sika from first class countries who flex a grass in the first class country to Biden. Me who the convoy I able trader. Or no, personally, or to me pay na bodyguard be ankane because na adwene mu fine. Sha ekufadu Ghana nkwan yetumi tam TVs. A time and then Chigu Kamu near the Akoche, the school of the blind. School video. Come and come on, mine in me. Ha, 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 ha. Uniana Casa. Nampany phone minimum some betty audio because me video a true flash staff house. Minimum some betty. Ayana me Casa Chidi Jonas. Mr. Chidi Jonas, Jatem di no. Jai kwase na ukanya nsasem ne mpanifo ni ntie Chidi Jonas jai mpanifo na wudi o matem no ne kanya nsasem no because nsam na woka no eye nsasem beto ka kire panyina ka chenze wagimi nkwaseafo ni sei na o beso betie Chidi Jonas kanya nsasem pa ensam na Chidi Jonas kan ebia na menua na kan no okay oh drama pa mpanifo na hunu se o man na mumutim Dubai any sirem difference e wo mne de ni nyina ya desert sirem kwa de wura o Dubai mfuturo nko a o mutimi block baabi na mfuturo ne makro num o ma ye baabi me nu ebo Dubai o so ma ye baabi o mo aye ho ama snow to ho nyina abofuna na create weather na wo ho wura ho snow to ho aso ye tememu ha sirem na da ho na nkra na ye choked ene nsuo yiri fire ka me bompa ye se one day nsuo ni starting nyiri mra na nka ntunuru flash staff as na nyiri mfam na nka mpanifo ni nyina ye hunu se ade ni ye di oman na bro you bet my your mind ye more intelligent people MPP you had the men on board but I don't know why they are not talking they are doing nothing your voice on board and ka obia Agradaa pa wa minister for sanitation I am in Casa. Any DMPP, yes. That be a Jenny. So for end the program now. Jenny, Asantifosi, Nimo, and Timiwa at the Tontuma. Yanko. Yes. Proper and get them in Tupo in Tishabre, Rodenka. I don't be around by. I didn't be because they are doing a buffone ya. God bless you and stay blessed. Bye bye.